Danas ćemo se baviti temom, to jest tema moga rada prividno nije sa kreativnošću vezana toliko usko, to jest u samom naslovu stoji kreativnost kao deo ponašanja omladine. Zašto sam se baš odlučila da danas na ovom skupu prezentujem temu koja je vezana za omladinu i kreativnost iz prostog razloga što je podmladak ono što će svakako da ostane posle nas, a pretpostavljam da veliki broj vas ovde prisutnih ima veze sa društvenim mrežama i koristi. Uglavnom je to Facebook kao najpopularnija i najomiljenija društvena mreža. Ja sam počela da je koristim od pre nekih 3-4 godine i večito sam se pitala da li mi kao ljudska bića, human beings, koji nosimo onaj kod humanosti u sebi, možemo sebi da dozvolimo mnoge stvari koje svi imamo prilike da vidimo, ali nekako jednostavno prećutimo i nastavimo dalje. 2007. godine Facebook tim ubacuje opciju like. Opcija like u prevodu znači sviđa mi se. Za sad vam nudi samo opciju like. 2007. godine kada je tim planirao da ubaci tako nešto, u opciji su bili plus i minus. Mogli ste da birate da li je pozitivan ili negativan. Zatim je bila opcija star, da jednostavno vrednujete nešto po tome koliko ćete dati zvezdica od 1 do 5. Da bi se na kraju ipak odlučili da to bude 8, a 8 da ipak stave kao neki univerzalniji termin pa da to bude like. I sad se dešava situacija da prije jedno 2-3 godine, ovo je sve uvod moje izlaganje koje će biti veoma kratko, dođete do situacije da moja bliska prijateljica postavi umrlicu svoje majke i dobije čitavih 43 lajka. Na šta opet ono moje unutrašnje biće odgovori određenom vrstom nervoze, negativnosti i stavom da tako nešto ne zaslužuje da bude na društvenim mrežama kao veoma, veoma intiman prostor. Gubi se granica intimnog prostora. Moja drugarica ima 43 godine i ja joj ne mogu zameriti zbog odluke koje je donela kao odrasla, ozbiljna žena. Šta se dešava sa omladinom? Omladina koristi društvene mreže na drugačiji način. Kako? Socijalno funkcionisanje današnjih digitalnih domorodaca sa pravom nazvanim digitalnim domodorcima, jer su oni odrasli u vreme digitalnih tehnologija, koje doživljavaju na sasvim drugačiji način nego što ih mi doživljavamo kao digitalni migranti, odnosno ljudi koji su imali pre toga i dvorište, i ljuljaške, i televiziju, i crtane filmove u 7 sati. Njihov mozak jednostavno drugačije reaguje na podražaje. U knjizi Marka Prenskog Neuroplastičnost mozga imamo tačnu definiciju kako i na koji način se njihov mozak menja i kako oni određene podražaje prihvataju. Imali smo fenomenalno predavanje profesora Nenada Vertovšeka o dronovima, gde je on na najboljim primerima prikazivao u stvari ono što je naša budućnost. Današnji digitalni domoroci jednostavno ne mogu da funkcionišu ukoliko nemaju pristup internetu i svi ste veoma upoznati sa tim ukoliko imate tinejdžera kod kuće i ukoliko ga odvedete na neko mesto gde nema pristupa internetu. Zatim većina današnje omladine koristi Facebook kao najpopularniju mrežu, kao jednu od najpopularnijih mreža za socijalnu interakciju sa vršnjacima. Šta to znači? To znači da na ovoj društvenoj mreži vi imate sadržaj koji nema urednika, koji kreiraju mladi i koji je često instruisan od strane velikih korporacija. Zatim imate sadržaj koji je neprigladan za decu toga uzrasta, gde često opcija like bude u službi spuštanja statusa određenog vršnjaka. Zatim dolazite do velikog broja suicida u toku godine koji su upravo zahvaljujući društvenim mrežama i prouzrokovani. Ono što je tema ovog rada nije ovo što sam ispričala pre toga, to je bio samo poriv da se bavim opcijom like na Facebook mreži. Tema rada je da li nekome kome pružite samo jednu opciju, a to je opcija like, da li kod njega možete iz tog njegovog genetskog koda da probudite tu kreativnost koja može da se iskoriste na neki drugi bolji način. Opcija like ima svoje korene i pre Facebook socijalne društvene mreže i njeni istorijat mi znamo zahvaljujući filmu Gladiator i zahvaljujući gladijatorima uopšte. To jest borbama u Koloseju i borbama pre toga u cirkusu Maksimum.
Na čuvenoj slici Diega Valaskeza iz 1617. godine, koja prikazuje ručak, vi imate momka koji upravo drži šaku sa uzdignutim prstom na gore. Znači da je to znak koji je postojao još u 1617. godini. Tokom Drugog svetskog rata taj znak počinje da se koristi zahvaljujući bazi vojnoj američkoj koja je bila situirana u Kini, gde u Kini znak podignutog kažiprsta znači odobravanje ili super određen posao. Avioni koji su bili situirani tamo, to jest njihovi piloti, koriste prilikom uzletanja i to je već, da kažem, jedan univerzalni znak koji znači da je nešto dobro odrađeno. Konkretno, tokom srednjeg veka ste imali u Evropi priliku da se susretnete sa lizanjem kažiprsta, koji je znak dobro određenog posla između dva trgovca. Kako od jednog takvog istorijata vi dolazite do činjenice da opcija like na Facebooku znači isključivo sviđanje ili u slučaju da nije sviđanje, kako da isprogramirate omladinu da oni znaju da to nije sviđanje. To jest kako da probudite onu njihovu humanu stranu u vrednostnom sistemu koji je definitivno postao bez osnovnih postulata, odnosno bez osnovnih standarda. Imali smo razne emo pokrete, emotion, kao pokrete emocija. Imali ste crtane filmove koji su te moje pokušavali kroz određene društvene vrednosti da privuku toj humanosti i da izvuku iz njih ono najbolje kao iz ljudskih bića. Međutim, usled komercijalizacije upravo obrazovnog programa za decu, došli ste do toga da, što kažu, neko je od vas rekao ovde, nema više profita, ima samo ekstra profita i na sve se danas gleda isključivo kao na robu. Ukoliko mladima društvene mreže nameću ograničenja u smislu prezatrpanosti informacija, odnosno što bi koleginica Marković rekla medijskog zagađenja ili što bi profesor Sead Dalić rekao medijskog smrada, vi ne možete od takvih digitalnih domorodaca, odnosno omladine, da očekujete istinsku pravu kreativnost, ono što oni imaju usađeno u svom genetskom kodu, ali koji jednostavno zbog svih aparatura sa strane koji ih okružuju i zagađenosti informacijama nisu u stanju ni da iskoriste. Meni je u ovom radu izuzetno bitno da sam pronašla sponu između onoga što guši kreativnost mladih i što treba forsirati kao, ajde da kažem, ne samo u obrazovnom sistemu, nego i putem medija. Naravno što je nemoguće, što kaže koleginica Snežana, dođe urednik i kaže marketing mi ne da to da pustim, ili mi nameće to da pustim. Sve ovo što smo izlagali do sada je jedna usko povezana spona, bez obzira što izgleda kao niz celina totalno razdvojenih. Pa čak i ta opcija like na Facebook društvenoj mreži utiče na kritičko promišljanje i na filozofiju medija uopšte. Eto, toliko od mene. Hvala.